Nasta maal godha maarree godha maarree Oromoon artiistii Oromoo namannu namni dilli kun haasawuun hin barbaachisu baay'isawee asfalligame ullaa maawraat waa dubbachuudhaaf dilli kun waliin dhahuun hin barbaachisu jechuudha. Ka du'ees ilma keenya ka duutees ilma teenya ka balleessees ilma keenya. Kanaafuu kan sagalee dhageessifataa jirus Oromoodha. Dhugaan akka ba'us ka gaafataa jiru nuyi jechuudha. Oromoon haqan dabsu. Oromoon nama safuu beeku haqan dabsu haqarra dhaabbannee sagalee ta'uu qabnaa fi kanaafuu hundi keessanuu wanti isin godhuu qabdan sagalee ta'uu qabu. Akkas ta'e asiin bee bira hin jirta waan ta'eef sagalumataa dhugaan haa baatu dhumatte kanuma ka barbaachisu. Waa hedduu haasa'uu hin barbaadu because waan bira hin jirretti haasa'uu na garuu hin qabu. Garuu dhahamtee jirti sunimmoo footoon ni jira sanirra dhaabbattee sagalee ta'uu qabu. Dhumatti bar dubartii taate immoo yoo haqa namaa dabse dhaabbattu maal fakkaata dimbe Senegalais murtee sun afaan callisuu yoo calliste hin tolchita yoo dubbatte hin balleesta. Dubbachuun immoo akka itti dubbatantu qaba jechuudha. Sagalee qofa ta'u dhugaan isii akka ba'uurratti dubbachuu qabdan. Galatoomaadha kanumaan jechuu barbaada waa'ee isirratti rabbi dhugaa isii haa baasu. Rabbi dhugaan hedduun dhoofamti. Itoophiyaa keessatti dhugaan hedduun dhoofamti. Garuu dhugaan isii ani beeku waan ba'u deemu fakkaata garuu suuraalee ragaaleen gizee bahutu I don't know rabbi haa baasu bicha dhugaan isii yoo baate bareedaadha wallahi. Jechuun waan takka Itoophiyaa keessatti dhugaan nama tokko bee janneetu ni gammanna isinii galee. Dhugaan isii haa ba'u dhugaa isii immoo hin dabsina namni hedduun dabsaa jirta waan ta'eef rabbi dhugaa isii haa baasu wallahi. If darbitee ajjeeseeni tumee bicha dhugummaan haa ba'u irratti hojjedha. Galatuma waan dhaggeeffataniif. Atuu hin tumamtee hidhiin kee sirrii miti jenne. Guuda masiyoo hidhiin kiyya maal ta'e wanti ta'e baras bira miti. Anchi. Asbira wayite wanti ta'e abo kana waan dheeraa himuun barbaachisu atu hin tumamtee hidhiin kee sirrii jiru naan jette takka way good ammaaltu na tume itti rabbii haaliqa sodaadhu siti በሰላም ማውራት በዲፕሎማሲ መነጋገር እያለ ድብድቡ ምን አመጣው የኔ ቆንጆ 21ኛ ክፍለ ዘመን ውስጥ እኮ ነው ያለሁት ሲለማል ታቲ ወላሂ እንቁንጫቴ ወላሂ እንዴ ከቀነኒ ሰኒት ከነ ኦሮሞተና ወላሂ ዋይና ነገር ሪባርኪተኒ በአናማ ነገር ወላሂ ወላሂ ላዚም አከሲቲ ነገር ወራማ ያ አንቺ ስሪን ዲጌች ራሱ ኦሶ ረቡ ሸራሪቲ ነጭኔ እንቲቦ ሸራሪቲ ንዛገር ብቻ ኢምቢው ጋይዛ ከመትን ከያኒ ሪባ guys gudi kadda wallahi gudi kadda haram alayka wallahi haram waina ina garre arkitani natim tan subhanallah rabbi sana gargar wallahi balzini dibad surafa ya hili ya kanfar madrak jadama kunama gafta kotoko hamponta chon jadama makanina si agattama sinigari hamponta chon jadama makani sayechu እና ሳ ቢጊቶኒ አከመሌ ኦቢቲ ዋንቴ ሂዲ ነማ ሂደዶቲ ኮመቲ አከቲ ደዶቲ ጅዱዳን ፉለ ዝራን አሲ ሰኒቡ
saniitun aggaatame waan ta'eef akka isin rangeenyeef immoo baalziina dibadha. Thank you so much waan dhageessaniif. Ibsaatu boksii si nyaachisee wayne ibsaa nama tumu miti sagaleen isaatu dhagaamtu bexam miskiin እኮ ነው ibsaa nama akkasiisanii miti obboleessa kiyya maal taateeti nama haasawaan yoo dubbiin tokko taate maal taate ምንድነው akkami namni je nama dubbii si waliin taa'ee si waliin hiikee maali jechuu malee nama harkaa nama fiiguu miti obboleessa kiyya na akkasii jechuu. ምን አለብሽ ሁሉም የሚወድሽ ማኪቲ ውርቻ እቴ መጣይ ውርቻ ማኪቲ ንያስ አዶ ኮከም አይ አከም ፍርተን ማኪ ኮከም ፈዩማ ጅርታት ማማ ነገቴ ማሪ ነገቴ ገርዋዳን አረሽ Koi, achi deve siyaasuu fiisa. Akkam fayyaa keetiin naguma ምንድነው የሆነ ጋቢ ነገር አይደርሰኝም እንዴ ነኝ? አረ ይደርሳል እኔማ ጋቢ እየጠበቅኩ ነበር ሳይሰጠኝ ስንመጣ አሜሪካ ስንመጣ እንዴ ያኔማ እኔ ጋር ነው የምመጪው ወንድምሽ ጋር ካልመጣሽማ የት ልትሄጂ ነው? እኔማ አንድ ያለኛ ከአሜሪካ ወንድሜ አንተ አይደለ ካንተ ጋር ነው አባንኳዱ እሺ ጋፋ ዱላ ይሸረፈምቱ አንኮ ፍራንኬ ረቢ ካንኮ ፍራንኬ ማ ይሸረፈምቱ ዋዳንከኝ ዱጋ ወቃቲ ረቢ አከም ፈያከቲ ባየሲ ገመደ ዱጋ ረቢ አባንኳዱ ሰዱ አባንኮን ሲያ ገለቲ እኔ እኮ በጣም ነው የምወድሽ እህቴ እኔ በጣም ነው የምወድኩ እንቺው እናቴ ቆይ አንበሳ ነው እንደስተሽ ሻርክ ነው አንበሳ ነው ምን የፈለግሽው ስለዚህ አንበሳ ነው የምፈልገው ሃሌሉያ ፉርቻ አንበሳ ነው የምፈልገው መች አሁን ነው አመመው አሁን አንበሳ ነው የምፈልገው እሺ ኮልግዛሽ I'm not ready right now ግን ገዛልሻለሁ አንበሳ ላንቺ አንበሳ አይደለም እናቴ ማኪኮ የሮጀል ከባብ እኮ አንበሳ ለሲር ጊቤክ ተብቲ I know ከዛ በኋላ እኮ አንበሳ ነው ያረክሽኝ እውነት ነው ጌታስ ሰላም ነው በእናትህ በጣም ናፍቆኛል ፍቄ ነው ጆሌን ጉነጅ መጣለሁ ሚኒሶታ መቼ يوم نفطر ቅርብ መጣለሁ አሁንም ማስ ወራራችን እንጅሮ አባንኳዶ ባየው እንድራ ፈጋኔ ማሪፊ እንዴ በዚህ በኩልም እንደማይገዛልኝ ለኔ ማኪ ባይል ቢቴል ዴቢቴል ሲገሻ አየ ላይፊ ወሊ ኤርገኔ ነብረ ዱፉ ቀደገስ መንቀት አለበት እሺ ጠናዬ ኦኬ ቆይ ነምቢታ ነምቢ አለኝ በዚህ በእናትህ ኦበሌስ ቱጃራ አሜሪካ ከይሳ ቀቡዳ ኦኬ ጋይስ ደግሞ ፎሎ ወለተኒ ናጨናነቂና በጣም ታጨናንቃላችሁ እኮ ሰው ወየ ጉቶዬ አከም ወይ ጠና ፈታ ብሎ ነው ወይስ እንዴት ነው? የምሩ ነው? ጠና ከምር ነው? የት ነው? አይ ጠና ሲገንጅ
እሺ ማኪ ወይ ኦሮሞ ኮልቡ አከም you guys way aka gudi nungo ne ganjira annamo already life rabe jrabar life rabe jana kade እሺ ላሁ ቀበዳ ከራ ኢስላማ ዮዲደን ቦሩና ዳአማን ይድፋሉ ያን ቂያማ ጋይስ ዳዋይ ገለዝራ ሲባና ኦሆ ጉዮ ሲበርባና ኦሆ ረቢቱኑ ፊቴ ገማቹ በርባና ረቢቱኑ ፊቴ ገማቹ በርባና Bolajawin koti madakatinare Bolajawin koti madakatinare